Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras nyo amin papagayam. Intay ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 4 versikulo 8. Kang runaan unay, agiin nayat kayo asipupudno, agsipud tati ayat punasin na ti ado abasbasol. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Kaya tikastoy amakan! Ay! Por Diyos, Matyas! Di mo kumamat ibundaris ti makan Kakaasi kami iti anak mo ananggad, tapno adda maigatang tayo iti kanan tayo. Naglaing ka na sumao! Anay ko. Apay nga agkabil ka, Matyas. Gaputan na laing ka sumao! Iparupampay kanyak ada kayo tinanggad, ha? Pues, kastoy tirumbang kadagitoy aginatang yo! Matyas! Saan? Matyas! Pangasim! Una yan ni tatang nanang. Saan lata nagbaliw? Manipod na adda anak iti puot. Kas jayan ti ugali na. Aging gaita. Kas jay pay laang. Jane, anak. Naimbag kumamot no saan ngagkabil. Ngam agkabil mat. Kita man ti rupam asinipat na, nanang. Aging gaita. Nakalablab baga pay laang. Anak, saanan aday tati pagsaritaan ta, anak ko. Matulog ka kitin. Nanang, uray siyak tulatan ti masapa amapan ija tiyandaan inton bigat. Amok adi ka manen makaturog iti nasimbang. Gapo iti napasamak. Jane. Siyak pay lang ti makaammo amapan aglako ija tiyandaan. Iti kasta, makainanaka anaimbag. Yan man nga itay kapek, Elena! Umayan, Matyas. Mabilis lang. Oh, ato yan. Nakabaybayag ka nga. Apay nga impog sa matan kanyak tinigop mo akape. Danga ka talaga niya. Di mo man lainig kan iti asukar ti intad mo akapi kanyak, ha? Pasensya kan, Matyas. Naibos nga minan ti asukar tayo. Angam sa nabali, inak agpalista ija istor. Saanan? Makapasuron ka? Ay na, nagmag ka talaga, Elena. Awan pa'y sirbim nga inasawak! Numaditirik nga mo, saan kalata ko man ngayon may dito tiyandaan? Siyak lata ko man ti makaammo diti pagtagilakwanta. Saan man, anak ko? Kabaulak. Wen ngamadlaw ang maditirik na. Nanang, amangan no kumarupay no anyaman day ta amalitirik na. Iso nga agawid ka laangan. Siya kun ti makaammo dito eh. Saan, anak? Tulungan ka dito eh. O sige nga ron, nanang. Sikat ti makaammo. Ngamjak kayat a puwersa mo ti bakim. Amangan no kumaro ti anyaman alitirik na. Amom Jane, kasla malitirik na ni nanang mo. Amangan mo da sa gubanit na. Ibagbagak nga ron kan kwa na nga agawi dun. Ngam di namat kayat. Tulungan naklata ka no iti pwesto mi. Anya ti kunanay, Kabailan na ka no. Ada ka di parikot? Amok ngamin nga adda pa kainaigan tinapasamak iti rabii. Iso akas jay itati inak. Apay, anyat ka at masawan. Nabartak man ngaminan ni tatang iti rabii. Iso aday jay. Nagwala manan. Anya? Day tati agpaiso. Kinabil na pa'y ti inak. Bili ba ka talaga kung ka, pare Manchas? Talaga big time ka. Sika man ang tagpapay, no? Kurat tumot nga minasabali ang kakantuan. No siyang tiadaan, habay kumayimot ko nga eh. Iparanod ko ti anyaman nga da kanyak. Dahil tagat na kayat megan ka, Pards. Ayos.
Angam no sakto timawanan akat. Painumendak mata. Di talaga yan. No problem, Pards. Alang arod, tagay mga pards. Okay. Sayang ti oras. Adupay ti butilya ti arak atong bahin tayo. Ay na, Elena, nakakaasi ka dito yamang manggad. Ngam di asawam, adamanan ije karuba tayo nga agin inom. Anya? Day tati agpaiso. Lalabsak ida itay kadadyanong, itay mayak dito itindaan. Napay kami na yung anusam di asawam. Kapay lakat sinaan. Ay naman ang dumi. Ay ayatok ni Matyas. Iso ti ama ti anak ko. Ay na, no siyak ti sika. Nabayagan anapukaw ti panagayat ko kankwana. Tawan mo't lati kwintana na ijay. Man, Talaga mo't. Naanos ka kiti ah. No siyak. Ang mga noan yan, tinaramid ko kankwana. Ano tayo barang nga na pa? itay bigat apagaw-awitan kayo tapno makainan na kayo. Di yumat kayat nanang. Itatalaamwan yung agbarbartak manang ni tatang. Santo agawit kayo? Amangan ngamin no agbirok to iti kanin na anak ko. Sigurado ang makaungat manin no awan ti kanin na ijabalay. Nanang, amumatin ti ugali di amam anak ko. Ti kayat na, no mabisin, adan nakasagana akanan na. Sige nga rod nanang, siga ti makaam mo. Kabaalam ka din dito ay anak ko, aging gainton mangrekap ka. Wen nanang. Mala, sana bali ta ibilin ko kin ni Alvin, tatulungan na kanto. Saan nanang? Baka amuak tulatan dito eh. Alan, agawid kayo nga rudan. Naimbag man ta nay mas tindasar mo si daan ita. Elena. Alakit din, Matyas. Mangan kan, amok amabisin kan. Nan, umigubak man iti sabaw. Mayata. Kapudpudutan na. Alan, mangan ka nga rudan, tapno maturog kan. Sige nga Rod. Mana ka talaga. Ngamin, mabisilak. Sige nga rod, ta isaganak ti pagsukatam. Tani, nakamurmurseng kan lakay. Sige. Baybayan naklatan dito. Tamang anakon. Among Jane, bilibak kada kayo kaninanang mo. Apay Alvin, Uray no kas dyan ni Tata Matyas. Napataglat ta kada kayo. Alvin, amak ni tatang. Uray anya pa'y ti ugali na, ti kababalin na. Jak to mabalin a paglibakan nga iso ti amak. Ha? Kan maysa. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kan ko ana. Pag ko naamat. Kat no ni nanang mo ti nakakaasi anang isaksakad iti panagadal mo. Saan aga po iti dayta? Ti kayat ko asawan. No saan aga po kan ko ana? Awanak kumamot ita dito'y alubong. Jane? Isu nga uray anya pa'y ti ibagbaga ti dadduma. Rumbang lang nga ipatag ko ti amak. Tano saan aga po kan kwa na? Sa anak mo't anagbalin a tao. Apay nga itakala ang anak ko. Ay, pasensya kayo nanang. Di mo pigsaan ti agsao mo. Nakaturukan ni tatang mo. Ha? Ay, pasensya ka nanang ha. Inawis nakpay ngamin ni Alvin anangan. Sanak to intulod. Kasta aya, malangarudan, ingka agsukatan anak ko, tapno makainanakan. Si kangay nanang, kumusta mo tintirik nam? Ay na anak ko, di nakatipagdanakan. Okay akon. Sigurado ka? Uwan anak, alan, ingka aginanan taamok anabannog ka. Anya ngay, Matyas. Kabaalam ka di nga aramidon ti patpatrabaho? Simple lang dayta, During. Ang kontrata ako na. Si Kaman. Amang ano nang inamot unay. Saan? Kalalaingan na lang mati pa ng kontratak iti ipapaaramid mo. O sige, sikati makaam mo. Ibagam nga rudon numano, tapno marugya mo na trabahuan.
Saan ka di nga umaita dito yung tsindahan ni Nana Elena? Saan, Alvin? Ada nga min trabaho ti ama. Iso nga agluto ka no iti pangaldawan na. Adan trabaho ni Tata Matias? Ala, apay akas lanakla ka iti naamam. Kas lang naman nakaskas daw. Si kamot, Alvin. Anya ko mga iti nakaskas daw iti dayta. Kwa. Pasensya kan, Jane, ha? Di na ko makagura. Maawatan ka matkit di, ah? Maraksakan kalatan para kanya. Tamang ano dahi to yung ti pangrugyan ti panagbalbali o ti ama. Alaunan iti malam. Ngam saan pa'y matlang ay may nangal daw dito'y balay ni Matias. Apay ngatan ngay. Pinakan ngatan ni Manang During iti balay da. Ni, sino nga taday ta? Mabitlaang! Jakla ko man nagtaltalag iti asawam, Elena. Talaga saan arumba nga pagtalkad. Hang? Ni, apay ka di Manang During. Anya ti inaramid na. Kunak man nagtrab-trabaho iti ayan mo. Anyang agtrab-trabaho? Nalpas ngayon nalan at ikagudwa ti kwarta atulagan mi, tagumatang kano iti materyales? Saan na nagsubli? Kat itay rumwarak ko ma. Nakita nga day ayan da dyanong nga gininom. Anya? Kat iso kanupay ti agpapainom. Iso asigurado. Inyenom nan ti igatang na kumay ti materyales. Ay no, masuruna ka talaga. Anya? Ay, una yan ni Matias. Manang During, Ay pang-asim na, di kagpakaasi kanya kita. Tatalaga na podot ti ulok. Ti kayat ko, may subli tamot lang ti kwartak. Tano saan? Agdarumak. Anya, Manang During, sa dinong ay... Ay, ang tinibyan ko! Basta ti kayat ko, may subli ti kwartak. Nalpas ti saritaan. Nanang, di ka matan agina na apulos. Apay ngay akasta ka matan. Nasken ang makataggadak anak ko. Tani, sumagmamanon abulan ajak nakahulog iti inutang ko nga imbayad ni tatang mo iti ginastos na akwarta ni Manang During. Nanang, Amumad day ta, saan ka di anak ko? nanang, kumut-kutong kan. Sikanti ka asi. Di na ka di pagdanagan anak ko. Ti importante, kat makataggadak. Tapi nang taan da kun dyan nakautangak nga ipapulis na kano, no jak pa'y lama kahulog. Anya? Ha? Diyos ko! Kitaam nanang! Ada sumungad a pulis! Kat dito iti pagturungan da! Nadamag ko tinapasamak ka ni Elena, balasang ko. Nana During, Unay lakat gaminan ay ati kinamartiryo iti inam. Ita, ti inamon tinatiliw. Gaputa saan ang makabayad iti inutang na nga insukat na iti kwartak adinispal ko ti amam. maasyanak mo't ka ni nanang, Nana During. Ngamawan mo't ti pangalaki ti pangpiansak kan kuana. Ay, kayat kayo atulungan. Ngamlaplapdak ti bagik. Ngamin, amok nga awan tumat lati kwenta iti amam ti amin. Iswa, lading itak balasang ko. Maawatak, Nana During. Kat, ayan di amam. Diyak amo, Nana. Tamanipod imbagak akin na magdagiti pulis ni Nanang. Diyak pa'y nakitkita ng aging gaita. Ay, una yan. Kat, papanam nga rod itat ngay. Ijay pagbaludan, Nana. Inakbalunan ni Nanang. Tatang, diyak namnamaan amadanon ka dito'y. Jane, anak ko. Pakawan anak. Nakamiris akon. Sakti makagapo. No apay nga adda dito iti inam. Tatang, Kasladyak mo't patyan, anak. Nga manipod si mangpat dito itay ti amam. Awanan ti sabali adakda kamaten na. No ti panang pakawan ko kankwana. nakaamiris kan. Tatang,
Uwan anak ko. Kat agyaman ak unay kada kayo nga gina. Tay tilaksid dagiti nagbasulak kada kayo. Nagtalinaad nga impatagdak. Gaputa day tatirumbang, Matyas. Punasan tinalaos apan ang ipatigmikan ka. Ti amin abasol mo kada kami. Agyaman ak. Kat ikarik nga agbalbaliw akon. Rugyak itan. Ipamuspusak ti pan nakarwar mo ditoy, Elena. Ti ama ti atigi iti pagtaangan. Rumbang lang nga iso ti mangisakad iti pamilyana. Saan kat nga iso ti mangpardaang kadakwada. Papagayam di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami din kay panagdarabay na inbag nga oras kada kayo amin.